Nshuti yanjye uyu muvandimwe we tubana kuri YouTube bita Gilbert TV, tukabana kuri TikTok bita Gilbert TV, tukabana kuri Instagram bita Gilbert TV, tukabana kuri Twitter yitwa Gilbert TV, tukabana kuri YouTube channel yitwa Gilbert TV. Ndagushimira we wakanze subscribe, watanze comment na share, uri umuntu w'umugabo. Nje gusubiza uyu muntu wambwiye ngo nimuhe wamaye namba zawe. Namba zanjye ziri kuri profile ya TikTok, ziri kuri profile ya Instagram, ziri kuri profile ya Twitter ndetse no kuri YouTube channel. Nimero zanjye ziriho, ndumva ikibazo wari ufite gikemutse. Yari Gilbert TV.